Sanghalian pui man kan tu mo ani bom di lovin levin kan man don ama cho ser chip kan house leader bueli tel lo maya alo soina sa to si lau lui khuwa fish festival han nei te kha thalai nan chak to te lu kan han ti pui na an mudon ani ka bia la phei chuan kan recommend to opposition ve kan ni what of chu wang chuan ke ni chuan in clear than nei kan nei lo renga governor speech pong sual tuma sa pero hiset PM sarkar hi ani mayem ngai poi mo mi lo hiset PM sarkar hi ni mayem voin hi February ni somni pakat sang ni la somni panga ni hei assembly session nei me kania a mu na mina ngaihnawm chole hle tura ngai la voin chomhalam khan motion of thanks putlu ni a governor speech chungchanga ni a MLA engam muzatin an soya chungsinga chonin an tu soi ka ngai thak chak te karon lor chhodon ani an din to chon boruak om hat thin nia ka riat te ma saberin purba romoya atain kan tanang eng tin ngeron soidon en ngai thang ka soi lawang kan ti zeta ma se kan rel ruaron lang tharte kan thian te soi tang tin om zela ding vele anga hei pakatna aka soi du chu nikum December ni som pathum sang ni som ni pathum nikum tila kan budget session masazok kan governor thut soi hi le tuna mi hi khan on soi an compare for en kopin kham governor speech masazok ZPM sarkar nuwa governor speech masazok le ZPM sarkar velen chung tho speech nung zok kar hi hlakhop maya ti kha anon soi to na kan soi lang tua en tir nan mai an sarkar lima governor thu soi khachu ambitious viawa thapo kan titlang lai viawa austerity measure chungchang sarkar in renchem dan tur te kha atto patanga heta anwai lam thlengin han tiang chi te khang kha atak ram kha thleng lo ta viau maya governor kha harabar stamang dewa manga asoi tir mai te pokan ang dewem o katia kan quarter han kan bangla han chei dan ang chi te motor lei chungchang te tin entitlement sang te sarkar sum hekna sarkar establishment pangai ni lo establishment pangai du tok lova post antimela post le position om si lova high position tam tak lo pe ngai si han lak ang chi te tam tak oma chu wang chuan governor speech hi asan paina oma sarkar kaltan hi chu asan paina oma ni himale tite min ngai to tira chu kan soi tu ate ga soyanganin anan din toy chon boruak hi le hat zel governor speech asan paina omanga sarkar kalana san panti purba romo hi thu soi thiam lo hei ase chil no kan thraka thu soi thiam wak lo pressure po zo tuk lo ni kan hriat la hianin athuron soi chu chun hi ama angai na lo tu tan chonin mo angai na tom lo viewin ka ringani pui le do na ni hi oma sarkar kaltan hi chu asan paina oma ni himale tite min ngai to tira chu kan soi tu atin governor speech pasa khan in this financial year itself ti kan soi fokha he financial year chu ngai hian ginger turmeric ngani so le mun phiate tin ai le turin chiang takin soilan ani pakhat ma kha financial year chu ngai le tur ti kha le ni lova governor speech pong sual tuma sa pero hiset PM sarkar hi ani mayem ngai foi mo mi lo hiset PM sarkar hi ni mayem as governor speech po chuan ma ni sarkar zia fek aron cher chu khani be mai box ya kuma pakhat po governor hian sarkar na siam kha ati dang lam om si lova ti teril ruwa oma governor speech pong sual tuma sa berhanti chu etek chak ngar ko mai ti teril ruwa oma in this financial year itself ati kha pathum sang thi som ti pathum mania sang thi som thi pathuma in this financial year itself ati chuan august som thum pakhata kha financial year khalia mani so wang chu khami tum kha chuan leya lo tu nai le hi chu tun financial year sang tharani din accountability chung chang te po hi kan so governor speech ma sa khana soi wara lo mum ma accountability a kha chung changa po hian rr
agency te thiam lo ni thiam lo kan thiam lo pon ni lo we han ti le mai men chi te kha governor speech nen ai nak tul ha lo le mai ti te ka soi du atin general consent CBI na du an chui theina tur general consent kan pe ang ti le pek le lo live te po kha governor speech nen khan ataka kan kal danin ang lo chu thum hang reng ten kan soi du kumina hian hei governor speech se le zual chip cher le zual te kan han muwa helaya hian kan department te kan minister fakom tak te chun in ka hria hei PNE minister hi aming chu ka soi lowanga fakom len ka hria minister ten governor speech tu te chu kan en pui thin ti kha kan hriat vek kha sarkar ma sahun laya ma son na le sarkar ma sahun laya lo thin na te po ngani en sang lovin sarkar ma saming thatna lau lovin ron tilang hi alom in ka hria tin til dang le kan ti deuh sung nga printing and stationery chung changa governor speech cheng somriat pathum 0.92 lakhs stationery items chalna tan sarkar na dong ani ti lai hi an department lian lo chukan ti chukan tho maya ma se governor speech hi mi thiam tenan lo en thin le sarkar engani surkhat document poimo ania tin state dang ten kanin en tona kanin analyze tu te pon om thina TV te soi hon te pom photina cheng somriat pathum 92 surkhat ina lak lu hanzialan hi chu lax noi somriat pathum department pum puina lak lu hanzialan hi zialan lo zong ni sela chuan surkhat le mizoram po kan moi zong om mangi o ti terial ruwa oma tin ruang phur chung chang alom om khop maya kan bial te po loma kan tanga ti mek lai chuan ruang phur hi kan soifung ang he huin a financial implication hi chu sang lem lova kan noi som ni pathum sarkar en tun khengin ala mangchaw ni kha achievement lian tak anga han soi kha fulo thengem oti nen lok teng ruang phur chungchang ai chonin ZPM ministry hi an thilti fu len thilti that ber pol nin kai ka sia maro chu siam rem ngai du thu samlo na te chu a om chawanga soidon na tam tak omanga chulai chu heti hian tila ti han siam rem na tur ang chi te chu om nualanga maro chu tun ministry a ro an thil ran ti fu tak nin ka sia ki chu veina ruang phur hi mo tha ka ti khop mai kha karil ru omatin ni china khan member zawam tak champai note lambial tu zme barzawam tak khan ron se sarkar sum din huna tha sum te po crore zaruk te po sarkar account ra om ti lai kha ta khan loan eng sang e ni kha sum din huna tha kan ti na khan a loan kha eng za percentage nge o ti kha karil ruwa lo lu ta saski te po hi loan ani ti kan ria kan pu khoi khop maya kan pu kan hun lai ka jon saski loan pu khan sel na sakhin khop me pu speaker ma je tu na chon kan labor en poni se a tha thawin ka ria ke ma mi ngal gai ta na hi chuan ma se sarkar sum din hun tha nia finance department te kan han phone na min han thil thina hian chu mi chin chu ta chuan loan eng zange om kan bat rul le nga eng zange om han ti hian zo tel chini la chu chuan ani na dik tak kha sarkar sum din hun chu kan chiang deuh zok om mange tin ZMC chung cha ron soilan hi alom om laman ron soilang alom om khop maya ma se ZMC hi cabinet meeting in central sarkar putal hlan ti te pasan ni to tin kha ka chu ni har san na te po omani mela anua special package kan mudone ti kha he house nge ya po soilan ania voina hian special package ZMC na muzat hi governor heron pong chok to turani akarin line aron silent engma soilan na omlowa he lai te hi nakina ka soifia the te ni chuan avan lon omdon em ti te kha kan soi tu atin disaster management chung changa saski tangin sum tam tak allocation mizoram in kan hunin ka ria lom len ka ria pu po kan puin ka ria sarkar le adong tu beneficiary te po kalom pui du chuti mek lai chuan adang disaster management atanga sum kan hu hi om nual in langa hang man na te kha voin anga te hian kan governor hen ron sui lang ta sila sum mu te po hi kan puang chok thalo khop mai akhas hanin choi luk te po om deuh ti te kha sui lana oma in poni se khalam kha chu ka chiang chi alova chu fang chuan kam ni kha chia pu speaker konga in chu fang chuan kan tun tuma kan governor speech hi tricky yang renga
engem mo til han zialan ve tho asum le pai da lang si lo han zi ang chi te tam khop mai hi ti dan masalam nen chuan an lo deuh hlek nan in ka ria akal phung thar zia te po chu lo ni mai thia ma se a governor speech rim rim atang hian sarkar ma lang na fia ta ka riat po hi har sa khop mai ti kha kan soi duwa poni se kan members da takina governor speech chungchanga motion of thanks aron move hi aron move thiam ka ti aron move thi ka thlop ti kha kan soi du ni khalome ZPM an taile laka ka ni saski chungchang te poron soya saski ni mo na bart ni mo Mizoram sarkar ina sum apuk mo lo na puk thin te hi diktak chuanin ahman na zok hi ke cholo po mi puinol puina kan lo ngai dan hining ka thia apuk na zong hi chu kan soi selem lo saski ni mo na bart po ni se eng po ni sela ahman na zok hi ahman dan zok hi kan thik tu hi achia ni in ke ka thia ni ti chuanin ka soyang han kha borok kha khativel kha nia pulal mon puya punte ina athu soi kan ngai thla chunjom vele thungang mai ari theina nge aba zia lo va kabulami mai ke kan mang mai nge speaker hey voina karoni thuamna hey maflar moi tak mai hi laile marapuan intro mani sina khan nya kan senior tu soilai kan ronti akha seating arrangement lam khan ilo ni kumain thudan le kumin thudan ni thak furmaya ti lai taka khan thak omin kha si lawa aba ke ro kha chu senior kan nial na kan nei chuang lo ni ti kha kan sai fi ma sadu ni hey kan governor speech hi China lo mom khop mai ma saberin han holding sarkar ina bana kai manga mi thei thiam na nei de mania kal thei si lo bana kai kan tum na program hi a chuanom hle in ka ria tuna hian kan soi thin angin bana kai nuai som nga theng lon an mania beng an va approach an pek an mu thei thin si lo sarkarin kan han ti puina an mu don ania ka biala phei chuan kan recommend to opposition vekan ni what have chu wang chuan ke ni chuan in clear than nei kan nei lo reng renga chu tiang tur chu ni kan kal pui chho zel thei don ani chuan Mizoram hian hemi bana kai mang hian Mizoram economy po kan ti kan forsang hle don ni hian alanga in than lai kan zor tel mia lo CM special package nuai khat theng at hona don ti te phei hi chu deal hi an tam ang reng viau maya heng po hi at hona sem lam ni lo nei ati tun ma nga pek to pa an ti lot lingem okay a thlona don tur ni chon a thlona sem lo kha thlona don thei lo tak takina CM special package te hi ne ka ve kha thriat na nia ke chuan flagship program hi thatakin kalpui sela bana kai policy hi a chan chu CM special package anti hetianga asem adon hantiang chi rim te chu a thanda na fu lo phe chonin vote zon nan khana kal leng ti ka loma a chan chu kan lo experience to a sarkar kalta te po aniang chu a theching tu te berber ni karinga chu wang chonin he tatangin kan lo soi ve dek dek ani chu tul lo mange o ka te hei chu ma anti tak em ti vilzui lawa pek top ang kha ani don lawa hi ma an la tak em an lak tak lo chuan alak lo akha kan ti top mak don ani progress partner ho te khan tun ma ang dewa zel thel dewa ti tum sarkar ron bum tum te pon mai thei ama ro chuan kal thui lawang chu wang chuan ni tiang hian ti tak na nen ti kan tumani ti kan soi do hei so thing hi kan soyangin nimina trangin kanan lei chan ta then kha chuan chu tiang kha tiang an han tia support price te po ni china po khan soi chuan yan lap pe miak lo ti kha support price pek ngai lo in chen somnga kan in tiam nai kan lei ngal vek ani nimina khan a choi turang ang kha chu thal tiral na tur kan khelo ni pona choi mayang kan in tiam na ngin thingtlang kun ha thok mi ten tiang tur chu ni an ha thora an thorim na a thon lo nan cheng somngai kan lei do na tin kha kan khal le tur ani wangin poisa choi cheng som ni ne mo
som thu me na mo thum ngai na mo po lo khal tai la cheng som thum nga kan khal cho som panga ke si tina kan choi don ni mai amar so khami ka ti ral vele phot angai thina wangin voi khata avai vai khan kan le seng do lo mar so ta tolin khang ho kan ti ral phot nuwa adang kan label zelang kan label zel do na so thing kumina thar jong jong chu lei zo vek thau kan tum voi khata kan lei thailo ni pon chu tiang te chu ania wangin chiang pural mon puya punte hi advisor to CM mania agriculture bi ka ning ka hre chu lo chon chuwang chon atho soi kha kan lo chin chireng do nia ka khan in mitam tak zo na poron chang haling ka hria tuna kan kal khung ria hi chuan ma kan la son zel don ni na langa hey central zel le district zel pasari sak that te hi alom khop mai zel hi nia kan soita kan khan tun ma hey opposition leader of opposition te ke ni te lo dai zeu to kan nia zel din mun hi kan review vani tuna sak that turan project ron ti thara phei chuan thatak ani alom khop mai ti kha kan soi du le boka home guard ho rifle allowance cheng zati punte po hi alom khop mai tin Ministry of Finance noya project za somthum pathum kong pui somriat le building so project somnga pakhale leido pani le nabat noya kong pui somni pathum building som pathum le lei som kalpui me kania hela hian kan soidu kan wardu zuala chu sarkar local to te khan anti theilo po ni lo an ngai sak lo top tui vai lei manipur ne kan kalpo na kan sarkar tira trangin kan pa kanan langha la hey naktu ka hon ani do na ni kan opposition leader kan leader of opposition bial ni ani pon thu soi na hunte ani do na ni khit yang le khe sarkar ma sa khan ti du se lo ngai sak se an do ve thei lu tu kum sang kha ko som ko pasari ai ruwa tui tam October tha ai ruwa tamina alak to ania ku vai chu tui ni tro pu mon pui le ruwa tui tam October tha ai ruwa tamina alak to ania sarkar ma sa te khanan ngai sak lo re chu Manipur ne na kaning kalpo na poi mo lu tu kan iti kan khria ta wangin chief minister ne le PWD minister ne na poi mo zia so in kan tinga la pa ke ma mi malang tak poin kan nor na sa vea chu wang chuan thilai le kan do te khilo mum tak mewani bu speaker kan in duang deu du tak na private resolution kha soilo soiman lo kan halom sia ka du tok mai nga kan go war ron to soi tha ka tin motion of thanks ka ron thlo pa ni ka lo me ka pu mon pui khan ron soya le chung chang khan manipur ne kan kalpo na khamo apoi mo ka tia hey anti ve khang langila developed countries kan thrianga ani ho chon an ngai poi mo chu angeni a central lam ai chonin an ramri de zel hin ngai poi mo ni development pon kaltir na sa chu wang chonin ai zol kan langai poi mo o kan ngai poi mo tur chu nia a bera priority first priority kan pek tur nia ka hriat chu heta ramri zel hi apoi mo ti la ya kha aron soi ta ka chen ril ro lo langani tuna chonin ngoro pumon puya punte lo purin tlong sai lo te soi kan ngai thleng ani hi ron din to chonin ani po hi ati soi ngai nom thina kan ngai thasun som le halang hey kumina governor speech hi kan han zio chiang a uluk de main kan ena nikum governor speech December ni som pathum sang ni som ni pathum tenan kan compare china engani hela hian en pui tu la ma hi a fu lo de ngeu ka te anoi le maya no ni kum ha chu chuanam tak zetin ka hria chu wang chan tu na kan piani minister zom takan soyang chi te po kha ania chu wang chon hela hi tu no chon kan en pui tha deu thai mo ti kha I ka ngai poi mo e me wangin pu speaker kan soi ma sa dua chu ti rual chuan ama sabera kan soi du chu hemi ke mani legislative assembly chungchang a hi ni a Mizoram legislative assembly han ro ran in kalphung le zaomna von konga sul nu dom tak alo nei to thina he kan sul nu cholam takhi wong hinga kalpui zel turin members am takte chunga hian rin na ka ngat latani ati a helai kan soi du chu he sarkar thara hian
governor ho in photo session voi ni kan nei to a kan leader opposition hi ya thut na bua sai ani ngai lova ama chu mani kan lak don kan house leader zom takin angai poimo thu an soi khalom om katia la hian kan assembly lama hi kan in a time ti ngai tu na kan nei ya chuti rol chuan hei session masalama kan minister ho thut dana hi alo dang tanuk maya kan member zom tak engineer puzira thut na chungchang soi dang lamani point order fel tak assembly in siam khani a order of precedence anglo top main tuna hian in thak kwal ni te point kan hredewa ka hresual ni chuan min ngai dam ula he kan practice ngai lo ni in ka hria a nge ni minister san ngai de in amawanga hain thul polta de nuk ngai ni o ka ti de wani pu speaker hela hi adang lam de unwa in kan hredewa in thakalam pu soi bunga te hote khan in thakalam idin lai khan khoma in minister khachu tidang lama nilo mo okay tidang lama nilo we Sectoral palani thutiam lak angin seniority angin in kal lawin ka hria kan house leader in nakina awen up namo son soi sela ka du khop mai hei hi minister of taking mila arrangement ei siam chenani ministerial to zonga chu ani talo de khan kan hria ni bu speaker ole ne hei thu soi tam taka nei zinga hian han en chunzom zel tur tam taka omin ka hria a Mizoram sarkar chu minimum support price so thing mun pi ai eng khatiang marcha te khan a peang ti te oma hei hi voinan man mo taka lom tu soina chia kalangai lova ala pek lo ta wangin a pek no ta chon lom tu kan han soi tur ta pokan nga ya advance ta ka han soi lai khachu a tu le mo ti te ka ngai tua tin he ta pek sarina transport chungchang khan pu speaker liu te frank fitness and fianatur inspection and certification center lim ena te sak ani ti kan shalom oma so ti rual chuan liu te pung na se me maya pollution certificate kan pek da na hi a privatized them o ti kha achang tu minister han min lo zer chian sakse ka du khop maya ani lo pon kan house leader ko min lo chin chia saksela solaya kan Mizoram sarkar mun pui ber mai kan angani secretariat a son munom lo khopatam son interni tin zantin remote mai te po so angani north le south east le west zone te hian a then themo ti te hi appointment ka hria man mo taka nak tu ka thi mai tur han zin turina lak thei ho lo ang chi hami pollution certificate awanga har san tok tam takan oma heng hi ol sam na solai so alok ino soilok lo kan soilok teng solai so ni secretariat mun puya ti son nen line thup zela ma se ni tin zan tin khachu ani lemin ka thelo wa a hun lai chu ma se a hun lai chu unstrict lai antinan zero tolerance week kan ti te toni kan in line tawak zela diktak son kan motor te kan thu file lara file win kan sila a document lam hi kan ngai to lo ni adona strict don ate kanan bole chuk ka diktak zon so tiang chi pollution han no na so han privatize do ta selang chonin ala tu te han choibel karinga chan chu an strict don anin tlarang reng hian an tlar lo ani kumtlon an tlar lo pakhat ma an ti lo ni te po aom karinga han privatize chuanin chu wang chon hetlai chu kan zia kan ze thalo deu zo fa te ze thalo deu kan sim ngai ning ka ria last date tin zon rana thil ti tumte mo athi don tre pati tumte athi don tre pati turti hi ommi alo pollution te mo kan soi velo kan isu chulai chu kan thian te lo ve an soi ni mo ti te ka ngai tu na om telani ti ka soi duwa tin chu ba ka chon hei ruang pro chungcha kan soya avete pon on tar langa lomom bial rolin keini bial dam pa bial te hei tui chong bial te western belt lampang hi ti mai kan nein ka hria England Water Transport hamia kha angai thinani luidunga tuelen chuan motorkal thelona ruang in phurna oma kha kan sarkar hen min ngai poimo sela a thakopin ka ringa hela hian atel lova chuwang chon ngai tu na thar min put sa theisela ka du khop mai ti kan soitel duwa
tin pian i chung changa hei kabial chung changa west phaileng atanga marpara te hi ka soi photo thina helai malak na hi state kut chi ani lo na chena oma ama chu harsana kan siam ro chu environment and forest department lamba tang hian clearance kan pethelo thina ni ama chu high court ate ni khingan ne chho to wa helai kan pian minister hamelo riat pui sela khulaya khwana bik taken wan tha de tu a khwanin hemi kan rampum pui him na tur ta na hom lampang kai noi te poni karinga BSF kem anhan thun zoma security thila khung khwasana takan to pha chuwang chan ku khu akum som don mai anti chen lai ku environment and forest lama te po hi har sanalo mani chuan asut kian dane kan house theater pona shet karinga chu tiang zong chu malak tan om thei sela kadu khop mai ti ka soi duwa tin vui vai de ulak na pu speaker ka ne ya he big takin fishery department malak na hian district sang central sarkar kal tanga han tiang chi a oma chu ta chuan champhai district te lai autonomous district le sakma autonomous council te atelani ama chu ser chief kan house leader bueli tel lo maya alo soina sa to si lau lui khuwa fish festival han nei te kha thalai nan chak to te lu purin tlo ngai cho van lamom tak em tai lovin thudo na mo ka te tile sha mani house leader bueli tel lo maya alo soina sa to si lau lui khuwa fish festival han nei te kha thalai nan chak to te lu le enga tinga he special te lo tin kan vui pui dewani helai mathar lak da no mem voinia kan house leader lo ni tas tu soi to kha chu a department and call to an sui don lo manile ti te in kan soi duwa atlang pui top na kan soi du chu nikum lam nisina ka soyang khan kan budget kan governor speech ka member zong in a hai chu excellent chani kan ti ani ama chu kumina hen chuan ka thian te po hian an soi thawin kawinga anoi ang reng riu maya chuwang chon en pui uluk deuh te hi governor speech kan ti rol hian sarkar malak tumna han puan chuana nia akim lo mai ni lovin anoi deuh la kan ti kha ka soi duwa atlang pui thuro chuan han object em chukan nei lova motion nei tu na ron soyang khan pastor ang zong in ka thlop na kan soi lang ani kalome cho nun tran le trep to amaro chu pugin zelala thu soi hi ngai chave lok tang hei kan chiar zau a chakhop maya lo mom ka ti kum khat chau kan la sarkar ni kan sarkar na thodana kan governance sa hian thil thar innovation tam tak om ni in alanga hei abik takin tourism lama te pheichuan bung thar kan kaya ni na asin kut kan tia kabiela kan hotling khop mai kumdang song in hetiang festival rong kai dewa hi chuan hi te ne na khai khin ra la chuanin an hotling khop in ka hia tourist pok an thanem khop maya homestay zong hi kan full 5 vek mai ni enge mo chen chu hotel zong po akhat veka hi bung thar kan kai ni in ka hia alomum ka ti sarkar le NGO pakhat champhai nature conservancy society te trangkop an ni an fakom ka ti ka bialmi tenga dan ni hani hi chuwangin tourism lama hian bung thar kan kai hi kan honorable governor hian aron sailan awangin lom thu kan soi du tin hei thil thar dam tak alo langa nimina po so thing kan le ni kha hei agriculture sector a phei chon ti take ma chuan ma kan lo la lo hian kan thra thin khopa ka biala ka chawa ka soi ber thin chu engma ti kan lo nei tak lo ani mo ti hin thin ani amaro za tu na hian agriculture sector a po hian bung thar kan ka hi ro pui ka ti ani nimena hian quintal nge mo zat kan lei chur mai ni
chuwangin agriculture sector a hianin har tharna lo thleng hi lom ka ti a tin education sector a po hian chu tho chu ni transfer posting chungchanga de po sarkar dang te in ti to mai te an ti thei lo hi kan ti ni hian a hriat ani tin ziti tu kan lak chungchanga de po hei high school a ringot pon ziti tu zathum somnga kan lak belani middle school a zathum som sari pakhat primary school a phison zaruk somli pariat kan la ni heng te po hi thil thar ro pui tak kan soi sa ma ni se kan soi non duwa tin hei sport lama hian bung thar kan kai ni himale EMS empowering Mizoram sports hand holding scheme noi hian kan nei don ani a detail kan soi mal lawang he hun atle ma wangin kan minister viak thatak hnuaya dynamic leader kan nei ni sport a hian aro pui ka ti viaka tha khopa faru sakor pa ang mai hi ne arizak mai ni ni chu aro pui ka ti khop mai hey sport lama hen vision thui tak min nei pui ni vision 2036 hi kan nei der to tu na hian olympic hi kan target ani chu tiang vision nei thui kan nei hi lom ka ti tin hey revenue and settlement department lama te po hian kan minister ka fak du ani innovative thinking anei na sa ka ti kan ngai tu ngai lo thil out of the box hi arang ngai tu chua ka ni tu na hian in mobile phone atang in RAM electronics RAM hi a me chua zat thei to ni thakop mai chu khatiang khanin thil thar alo chuak me khi alo mom ka ti tin hei ruang phur chung changa de po adam thak ta khop mai azar zo tu te fek kan ni inclusive government kan ti thin hi alo thlen dik na chu ni ta ni alo mom hle mai in fisheries department lama po kabela phison ma kan so na nia hei kan minister hovin kumdanga beneficiary za bor vel lek kan thla la hian kumira phison in champhai district zali sanga kan thlang don ani kan thlang me kan ni aro pui khop mai se son zo lama hian kan project chen khat hon kan tu mani sanghalian pui man kan tu ma ani bom di lovin lenin kan man don kher zela tin hei financial discipline bo kan nei thakop mai tu na hian finance department zugzo te sum kan nei tha kan noi var mai bom ni lawen ti ke puzira noi vur mai achangin cross zaruk zari te kan nei chin chen ni tu na hian bat chu sei lo chu wangin finance department lam te point fagom kati tin hei rebate chungchang te po sei lo thei lo kan ngai do ani electric department lam hian an ti thakop mai electric bill kan pek thata wangin kum tin rebate thi enge mo zat loman kan dong ji ani ti lai te po kan soi tel du ani ole soi tu tam takoma honorable governor motion of thanks aron pullu hi lom takin ka thop ani pu speaker ka lome try tikhanin ruling atangin pani opposition atangin pani thu se kan ngai tha youtube pa video kan siama neutrality kan maintain anga ya chuwang suni hei chonu on chan don to rural kan du to mayanga ka soyang khanin ka ngai thak chak zolte karon thur chok ani in lo limpui nge in lo hlok pui nge ngai no min ti ngai ga be sei ani an du tok photang